Sırma kılıp keteli. Keche jumada aytып attık ko. Jaş balдар kişine şoktonum kalıp atkan bolsa kelbeyle koysun depçi. Anday debеңizden. Bu uşul jaş balдар bizdin kelecek. Bu jaş balдар bu jerge kelbese kayerge barsın. İnternet kulupka barsın, bigiraka barsın, emnege barsın. Je bir oyun zoktorgo barsın, je bir jaman jellerge barsın. Bu jerge jaş balдар kelip atkanına biz kuanaylı, kursan boloylu. Bir gana kiçine bir karaoldordan bir öjarım oşol jaka çıkıp otursun boldu. Kiçine tartipke salıp koysa bu jaş bala oynoydu. Ali akılına kirelek bala bu. Bularda aydaştın gereği yok. Bular uşul jerge kelip namazdı үйрөнсün. Uşul jerge kelip siz menen bizdin peşenemiz sajdaga tiygenini körsün. Oşonda erteң namaz okuydu. Oşonda peşine sajdaga tiyet. Anan köçödөгү жана играларын көрүп атса, бирөөнү бирөө пычактап атканды көрүп атса, бирөөнү бирөө атып аткан играларын ойноп аткан болсо, эртең келечекте ал баладан кандай нерсе чыгат? Кандай нерсени үмүт кылыш керек? Ошон үчүн бул жерге келген баланы эч качан айдабаңыздар. Балким кичине bir ушул мечит кызматчылары кичине bir тартипке салып бирөө жарым ошол жерде олтурган болсо, балдар жакшынакай келип намазын окусун, намаз окугандарды көрсүн, Аллага сажда кылсын, ушул жерде дуа кылсын, аталарынын эмне амал кылгандарын көрсүн. Иншалла биздин келечек ушул жаш балдар. Алымдар айтат, жаштардын ибадатында ушул кайсы бир элдердин жаштарыны ибадатта көрбөсөң, жаштарын намазда көрбөсөң, ал улуттун келечеги, ал мамлекеттин келечеги жок дейт. Биздин келечек ушул жаш балдарда. Ошон үчүн буларды айдабайлы, балким буларды bir кичине bir biz чоң болуп туруп, буларды кичине тартипке салып койгон болсок, жакшы болот иншалла.